ari sawa cyane kabisa cyane igihugu Rwanda no Burundi biravuga turi bihugu bimwe bakunze wa Izo Media TV exclusive wabonye Anaconda adusa uje no muri gym yanjye Anaconda bakunze uje no muri gym yiwanje right tegereza kamera fresh tubone fresh ni wawe bakunze wa Izo Media TV Anaconda kwanza ndawe umujama kuri moranje bafatira no muri gym kuri moranje ndaho cyane imeze bite bakunze wa Izo Media agenda kuwundi je nawe ndeka agenda kuwundi moranje ndaho ndamukosora agusanze muri gym yawe cyangwa musanze muri gym matwari yiwanje man ko ndagusanze muri gym iyo duhurira hanze ndakwereke wowe iyo duhurira hanze iyo kucyo ufite igikoma cyinshi cyane baturabe se kandi urumva ushaka guhangana nanjye baturabe kandi we twajya muri ringi nkaguhonda uhonda tukajya urumva banza nkubwira ibintu byose naguhondamo ese nawe wakwideburira gute dekura ndabikwereke uri ati barabona ibirwagiye byabaye ni bari guhuza ndabikwereke dekura ndakubitana n'icu dekura vuba ndakubitana n'icu ndakubitana n'icu mani reka ndakwereke akore impuzu kuri muzu ugira mwerekane body fresh byose kuramo byose babonemo umubiri wanyu fresh ibintu byose ko bimeze yes twagiye yes bakuze wa Izo Media tubabonye Anaconda yagiye gukuramo impuzu Smith twagiye kuri muzu hagaze byo nyere birerekana uhagaze byo twagiye 6 pack n'icyo ndafite hari ibintu byinshi udafite byinshi bright tukubite zoom fresh bamubone neza turajya baturabire uyu mujama bakuze wa Izo Media TV muri umva bro urabona ikintu ngoma ndaguhe cyanyuma ndaguhaye umwanya muto ngaruke sanga wavuye muri gym nuvuga uramwirukanye bro we ndakubwiye ngaruke sanga wavuye muri gym ni yasiko ni yanyuko niko mvuze hari bidarengeje ndakubwiye none uko yamuhemeza ngiye kuyikoreramo neje ngikoreramo n'uyu munsi ngikoreremo nimba wiyemera ndayigusangemo na wakuze wa Izo Media TV yes wakuze wa Izo Media TV bro yes na jana Bismith tuko pamoja brother Izo Media TV. Izo Media TV. wagwa na mapipo bakunze wa Izo Media TV meze gutemeze fresh meze bombo sana ni wa muhungu wanyu ndi arisira kinu musesanguzi password ntitwisondeka mukundo wa murokorwa munyamugisha amazina menshi twaduhagwa n'abakunzi bakazi kacu mukari promoter cyangwa the number one presenter in our country iyo wumvise passport utegezwa kuba udatahura neza icyo iryo zini ico risobanuye uno musi murambona ko naje mu myambarire yo gukora sport canke impuzu zikunze kwambara abantu babagangi nkuko kwiwanje ariko no musi ndabafitiye amakuru adasanzwe nkuko ndumusesanguzi negezwa gukora ibishoboka byose ibintu biriko biripasa canke ibintu bikenewe ko mumenya muri Buja Flavor nkategezwa kubibazanira ukuri kwamye today rero ndagufitiye exclusive interview nagiye muri gym batazi muri gym nahantu abantu bakora sport batanzwe bakorera amagiziricise buri munsi ngiye kuraba umunyarwanda ndasubiyemo umunyarwanda yaje gukorera imyitozo mu Burundi ariko bivugwa neza yuko yoba yaje muri competition na Anaconda beshi baramuzi bagiranye ama competition atandukanye no witwa Rutambi mu Rwanda ariko umujama yitwa Smith ni gangi wallahi ngiye rero kumusanga muri gym kugira ngo tuvugane ibintu bibiri cyangwa bitatu numvirize imyiteguro afite kugira ngo ashobore guhangana na Anaconda please behind camera uri kumwe na Bright Smith agohereza image udashobora kurona ahandi hano na hamwe kuri TV canke atari kuri Izo Media TV twagiye man wagwa nabakunzi ba Izo Media TV mwamaze kumona Smith abari katerura ivyuma vipi mzaza mambo vipi ewana esprit ewana Smith from Rwanda fresh umeze neza cyane fresh kabisa mbambona wamaze kubi igikoko wallahi cyane fresh kabisa hano gym ni sawa cyane gym za Buja ni sawa fresh mise gute nakano karibu kunyuzure ugasanga nyene hari ki difference ya gym zo mu Rwanda nizo ngaha mu Burundi urebye ni kimwe ariko iyi gym uko kigaragara nabonye ari gym nziza kabisa irakwije ibyangombwa
irimo materiel zose kabisa umuntu wese yakenera kuba yakoresha ntanabije barambwira ko bambwira ko ariyo gym ikomeye hano mu Burundi cyane cyane nta cyuma cyakugoyemo guterura bivanye no kuntu nyene yabana ibyuma byose ni fresh nta cyuma waburamo hano kuri sport yose waba ushaka gukora ibyuma byose birimo nta kibazo kabisa nishimye nabonye ari sawa wavuye mu Rwanda uza gukorera gym ngaha mu Burundi mu kubandanya wubaka umubiri bitandukanye amakuru yifashe gute ngaha mu Burundi ibintu bimeze gute ubuzima buri kugenda gute mu Burundi ni fresh kabisa ubundi naje nzanywe n'ibintu nkabingahe naje muri enjoy icyo ni cyambere ko hano Bujumbura hari heza cyane kwasohokera kabisa nagiye Tanganyika Tanganyika najyemo ndoga kandi buriya mu Rwanda nta Tanganyika mugira reka none Tanganyika hariya nabonaga abandi bari gutinya kogamo ariko nge naragiye kabisa nkajya ingona nzisanga mu mazi ukajya ziterura kujya kwica ejo si wabonye nakoreye gym mu mazi n'ingona ingona zimwe z'ibisoni zo nateruraga ndimo hasi mu mazi mvuyeyo njya kurya imikeke Burundi kabisa ni heza byahatari yes wavuye mu Rwanda ibyakujanye harimo kujya show bitandukanye hari abantu bakunze kuvuga ngo abantu bibogare ngo kwiwanyu hari akantu ko ng'abantu usanga bashobokera byatari abana bo ngaha mu Burundi buja wabibonye gute abantu urebye inara abana beza kabisa barashobokerana ububatse umubiri abakobwa beza usibye ko kubaka umubiri bivanzemo n'abakobwa ntago bigenda neza nyamishirako mwebe byita gushirako none hewe inyamici ibandanye shirako nyene urumva namenye n'ikirundi ariko ikintu nabonye hane naha gitandukanye ni wacu harashuha cyane ya buja harashusha kumaze kwamenyera ni fresh harashuha cyane nabonaga abantu nanjye nabaga nini kwinywera icupa tuji dukanye twe tuyite bikonje mwe numvishe mu gitanga ibintu bikanye gukanya gukonja mu kinyago kabisa none hari ibintu byita uburobe numvishe ari sawa twe nago tubigira numvishe ari sawa cyane kabisa bese buja ariko neza kabisa cyane cyane ariko nubundi nshaka kumenya ikihe kintu cy'amateka ni washika mu Rwanda uzobabwira ati buriya mu Burundi kwe ebana baradusumvye iki wemeye ukavuga ati Burundi kinabonye muturenzeho hano mufite Tanganyika ariko sico cyonye mufite Tanganyika kabisa umuntu hano umuntu agera hara kuri ku mazi ku beach areba ku mazi areba mbese hararyoshye nyine kuhasohokera ku muntu ufite amafaranga ye kabisa hararyoshye byahatari ibindi byo nta ibindi wenda nabonye bibi nta bitaba hariya ni nk'imikeke uburobe twe nago tubigira kabisa gira mu Rwanda yes na cyane cyane nkiva muhira nahise amakuru neza tohoje yuko waje ngaha mu Burundi ukora amajima atandukanye kugira ngo bitegurire anakonda buriya ngo yaraje mu Rwanda ngarabemeza uri kubari kwanza muzee oya mu Rwanda ntabwo yatwemeje kuko yaraje hura na Rutamba mu kubita inshuro nanjye ubu ndaje mu kubita inshuro kumukubitira inshuro iwabo nge noneho nge no kumukubitira iwabo ariko tugusanze muri gym wenyene kubera iki kutamuhamagara ngo uze muhurire uwo mwemerezi wiwe mu bwami bwiwe urumva ngewe nta nubwo naje nzi ko hano haba ama gym nta nubwo nari nazanye imyenda ya sport niyo mpamvu ubona nambaye ikoboyi muri gym ubundi ntibinabaho ariko bitewe n'uburyo nabonye gym ari nziza nese nifata umwanzuro wo kuvateka nkore sport hanyuma anakonda we narabikubwiye nejo ubundi duhura nabikubwiye ko uriya ni akaji ko kuno gakanye ntanubwo gakanye karashusha nugwita munyunguta bombo rayize kunyunguta kununuza bombo kana nukanunuza anakora no kumunyunyuza ariko buriye umuntu yamaze kuba ahantu arahamenyera ibintu bitandukanye ntubu bishitse ukaguma mu Burundi nikiye kintu ubona ko cyo kunanira kumenyera ngahe wacu ikintu cyane nda kumenyera hano ikintu cyo kunanira wenda climate ya hano nyine nuko ashuha cyane nuko ashuha cyane ikindi wenda nta kindi ahubwo nanone nakubira ibintu nagiye mbona bitangaje hano bitangaje kabisa ubona ukumva uratangaye iwacu nta mumotari ushobora gutwara moto atambaye casque n'umugenzi
akino reka nta bya kasike. Ikindi abapolisi binaho usanga binywera icupa mu muhanda nta stress ariko iwacu nibihaba. Ikindi cyane ibintu byinshi nyine nagiye mbona byantunguye bijyanye no kwitahira mu ijoro isaha ishakiye nimba wagiye kuno ufite udufaranga twawe bashaka gutaha no wanyweye icupa uratwara nta kibazo ariko twebwe ntago bishoboka. Nibyo bintu nabonye bitandukanye cyane no mu Rwanda. Ariko ibindi burya Bujumbura Burundi n'abanyarwanda bose turi bamwe. Ururimi rwanyu ntago rugoranye cyane. Utuntu numvishe wenda tutandukanye no twacu ni nko kuvuga ngo ikintu ngo gikanye ngo kubandanya ngo muvuga gute kubandanya mu Kinyarwanda gukomeza. Okay gukomeza. Ni n'utuntu twinshi ariko ntago twangoye cyane. Ko ahubwo ikintu nanjye ubona naciye nyemenya nyene. Ego me. Umesi bige cyane maze nka mu Burundi za wamenye ikirundi. Ariko hari ukuntu abarundi dukunze kwishiramo ibintu nk'ubu ndaze akantu navuze nk'inyarwanda abarundi baraza kugakorera ko cyane no muri commentaire bavyandika ati uriko wihinduza ikirimi biki nibiki mwebwe iyo bishitse wanyu ukavuga ikirundi uri no baraza kujya kuntu bakuza ko bavuga ati wasuzuguje ikirimi cyacu cyane ngo wagiye kwivugisha ikirundi cyane ibintu nk'ibyo. Oya twebwe dufite amahoro icyo ururimi rwose waruvuga ahubwo mwebwe iyo muri kuvuga ikirundi uri nk'abanyarwanda nk'abarundi iyo bari mu Rwanda bakavuga ikirundi twatumva bituryoheye twatumva bidushimishije. Ariko ikinyarwanda umenga hari ukuntu candukira iyo muri kumwe n'umunyarwanda biragoye kuvugira uvuga ikirundi neza. Oya ahubwo ikirundi iyo umuntu akivuga ari umurundi iwacu Kigali uba wumva biryoshye. Nta kuntu waza kwibera ngaha mu Burundi ko muna ibintu bimeze neza. Burundi ni sawa kabisa. Nanjye niyo mpamvu nzajya nkunda kuza kabisa nahishimiye. Nabaye bwa mbere ushitse ngaha mu Burundi. Ni ubwa mbere n'abarundi baranyishimiye. N'abana beza muri abana beza kabisa. Turabana beza cyane gose bagohonjeje ko Burundi bagira discipline barubaha nibyo kintu nabonye cyane. Tuzavura dusanga ko numvise amakuru y'abantu bakwegereye ngo umuntu yikundira utwana kidogo zavura ugenda esube yako imporo tujyane hari yabwira ko kaze karakumara stress. Oya ahubwo ikintu mu minsi iri imbere biciyemo naza kwishakira umurundi kaze nyine nkamujyana iwacu tukibanira ubuziraherezo hari rero vuba no gutegura ukaza kwitorera umurundi kazi mukajya kwibanira mu Rwanda. Cyane nabonye urumva ibihugu byacu ni bimwe. Na mpamvu kuba twaje dukora ibintu bifitanye isano nkagira databukwe inaha nkagira amaboko inaha byabinshimije kabisa. Kwa turi kugenda twagura umubano mu bihugu byacu. Ari sawa cyane kabisa. Cyane igihugu Rwanda no Burundi biravuga. Turi bihugu bimwe. Bakunze wa Izo Media TV exclusive wabanya Anaconda adusa uje no muri gym yanjye Anaconda bakunze uje no muri gym yiwanje right tegereza kamera fresh tubone fresh ni wawe bakunze wa Izo Media TV Anaconda kwanza ndawe umujama kuri moranje bafatira muri gym kuri moranje ndaho cyane imeze bite bakunze wa Izo Media agenda kuwundi je nawe ndeka agenda kuwundi moranje ndaho ndamukosora agusanze muri gym yawe cyangwa musanze muri gym matwari yiwanje man hari matwari yanjye hama kuba nje muri gym hano ubu naho usanze hanyuma kuba nje hano muri gym bivuze ko ari gym yawe aruje gukora ngo nkange Anaconda bisigura ngo uri kuvuga ngo umugabo yarakugenda ubu banatari kugendana umuntu iyi gym ni rusange iyi gym ugomba kuyijyamo nawe ukayizamo nk'umugenzi ntabwo gym ari yawe bro ani wanje bro amatwara yiwanje na amatwara yiwanje na ahubwo mbwira niba washatse kungambana n'uyu munyamakuru ndakugambanira jenje muri nawe cesanga wantanze ninde kwanza yakuzanye nimwe bamuzanye oya Jesse namusaze ngaha ariko arakora gym nk'amakuru nari amakuru nari sinzi ndayafite kari kugore nyene babarabe ariko nubundi niba kuki wanzanye muri kuki wanyazanye muri gym uzi ko uyu mujama aba arimo no kubera iki ariko nkuko bisanzwe uba wavuze gym ikomeye tutegereza kukuzanira minye nisanzwe ngaha iri ngaha gusa ibintu bibaze kundambira sibyo yabonye ko agomba kubitwe urumva yaciye abitabaza mu mujane aho mporanja gukora sport ariko basi mwemeza oya kwanza cyambere reka kwanza manzi ndamubaze
nagiye mu Rwanda iwabo bavuga ko mu Burundi nta gym dufite nta gym ihari nta gym zihari sawa ko waje muri iyi gym yanje wayijemo gute iyi gym se oya tubaze tumubaze mba mbwira iyi gym nabanya ni sawa sibyo ukaza muri kuza mumpinga ibintu by'uburofu ibintu byo ahubwo iyi gym nayo kigaragara n'ubwa mbere bigezemo kuko ubusanzwe wowe siporo ndahazi mana nashaka kondo zazindi z'amadebe ngaba bo dukorana ni wizo muri mate gakondo yemboye nta no muzi madebe nta no muzi ahubwo wowe wumvishe ndahantu heza muri iki uravuga ati reka nze nanjye nigakora amahigwe meza ubwira mwereke ko gym warusanzwe unayimenyereye amahigwe ahari nuko ndagusanze muri gym iyo duhurira hanze ndakwereke wowe iyo duhurira hanze iyo kuko ufite igikoma cyinshi cyane baturabe se kandi urumva ushaka guhangana nanjye baturabe kandi we twajya muri ringi nkaguhonda uhonda tukajya urumva banza nkubwira ibintu byose naguhondamo uretse muri gym ndakugira ikibazo kwingumi naguhonda uri munanyumva nkore uretse banza nakonda buriya ko buri mu rugo rwawe ese nawe wakwideburira gute dekura ndabikwereke ko ukunda uri ati urabona uribagiye byabaye ntibari guhuza ndabikwereke dekura ndakubitana n'icu dekura vuba ndakubitana n'icu ndakubitana n'icu mani mukosore we ndamukosore uri mu nuko turi muri gym we ko muri ringi nagupafura we ndabwira ati nuko turi muri gym cyangwa ubwo uvuga ngo nukuri uri iwanyu mu Burundi je naji wanyu urazi ibyo mwagiye mumvuga aha none nubundi muje no mu Burundi naje gusa reka ronda gukosore ngenje gukubitira umva ntituje kure umva we umva ntituje kure ngenje kumukubitira hano mu Burundi kumukosorera iwabo nakureka hano ngoma ngende wari wabona umwana wakubitiye iwabo tekana reka ariko anakona bandi kumva amajambo menga araba wereka ndakwereka sibyo reka tubyoroshe uyu mwanya nyene ubunyene ntago tugomba duhanganira sibyo ntago tugomba duhanganira je ngo mara kujane mu kintu citwa gukwega moto kumbara kujane gukwega moto hama naho ndahagaruke ndahagukosorera nterure ibiro utari bukuraho biri ahandi tugomba kujya nka gukubita tugomba kujya muri ringi ari na rutami nabubwiye je muri ringi agira ubwo uri kuravuga ngo tuje muri ringi wewe banze nyumve Yes bakoze ubundi jewe ndashaka kwereka ko uyu mujama ari umwana myemeza no kuby'igiporezo hano bazanye nk'imikeke we no kurya byose nakwemeza umva tekana namara kumunywa nk'ifi y'inguru namara kumunywa nk'igi wowe oya uyu mujama raba n'umubiri wiwe reka uko nukujya ntabazire nuko byo habone yo duhagarare baturabe uwateruye ninde muri twe sura ngo iki gira kuturana werekana iki tekana wewe tena hano mpubanya n'ibyo we gera hari reka je mbeni no kubona n'ibyuma ndakoso ibintu birakaze aha intambara nk'ibaye nta muntu ashobora kubangura shaje ne ibyo ni bikanga abana sha reka ndakubabarire ndakwereka ibikorwa nibyo nshaka reka ndakubabarira ubundi reka nkwereka nuha umva ubundi yo havaja mu Rwanda akaja kuvuga ngo yaje mu Burundi ndamukubita sawa reka ndamukosoreshe ibikorwa na cyane buri umugabo akoresha ibikorwa mu watekana wowe usanze muri gym ndakubwiye usanze muri gym waje niho wari usanze ukorera wiki niho wari usanze ukorera je nawe ndakorera je nta gym ntakoreyemo hano mu Burundi hama wowe kubera ukora amanuza amadebi mubyita ngiki uyu mujambo uyu mwatera amadebi aterura amadebi umva tubaze abafanzi aya namadeba ari nga aya namadeba ari hano ariko yakubwiye kare hasanzwe akorera gym yakubwiye ko ari mu bwami bwi niwe afite amakosa we yakuyoboye yakujana aho je sanzwe nkorera we ntago twabonye ibintu uterura by'amadebe hari umva wabibonye ntago nabibonye ngo nawe mujama wundi ntazi wasanga kwanza uramwakoranye bwa mbere we yitwa nde uwo bakoranye bwa mbere bamwita bunduki aha zana bunduki banze makubitane muri babiri zana bunduki oya iyo ni mikango bro gira kubabone physique fresh inyuma twagiye inyuma fresh babone
bakunze Wezo Media TV muri kubona ibintu bikazakaze nga Bright ubereke fresh man hari bigabo biba vyarobatse imibiri man wewe bunduki uza ntibakondana oya reka ndakwereke akuri impuzu kuri muzu ugira mwerekane body fresh byose kuramwo byose babonemo umubiri wanyu fresh ibintu byose ko bimeze yes twagiye yes bakuze Wezo Media tubabonye Anaconda yagiye gukuramo impuzu Smith twagiye kuri muzi mpagaze byonyine birerekana uhagaze byo twagiye 6 pack n'icyo udafite hari ibintu byinshi udafite byinshi cyane Bright tukubite zoom fresh bamubone neza turajya baturabire uyu mujamu bakuze Wezo Media TV muri kubona itandukanye twereke ibintu bimwe twagiye wadugije agasengera ariko cyangwa hapana ibyo natwereke 6 pack umva bro urabona ikintu ngoma ndaguhe cyanyuma ndaguhaye umwanya muto ngaruke sanga wavuye muri gym nuvuga uramwirukanye bro we ndakubwiye ngaruke sanga wavuye muri gym ni yasiko ni yanyoko niko mvuze hari ndarengeje none uko yamuhemeza ngiye kuyikoreramo neje ngikoreramo n'uyu munsi ngikoreremo nimba wiyemera ndayigusangemo urahansanga ndabwiye nimba wiyemera ndayigusangemo sohoka genda wowe urajya ubundi wowe kufite ubwoba bakuze we sha ariko Smith ko mbona umenga ubwoba buraguteka ako reka mbanze kumbwira ngewe nzanye muri gym washatse kunkorera ubugamba ariko ubundi wambiye gym ikomeye ngambwe gisagara cha Bujumbura none se nakubwiye ngo unjane muri gym ikomeye namwe mu byumve nakubwiye ngo nzane muri gym uramujama aze ashaka kuzana ibintu byo gushwana nanjye ariko buri igaragaje yuko umutinye biza kuboneka ukundi utegeza gukorera hakorera ugira umwemeze ngewe kankwereke wabona umwana ukubitira undi wabo umwana akubitira undi wabo uyu mwana ngiye kumuhanira iwabo Anaconda kuri wewe n'umwana Anaconda kuri wewe umwana cyane kwanza yanyise umwana ejo yanyise umwana sibyo yanyise umwana ariko wamusanze iwiwe umwana ako ngewe ndi umuntu we nige kuko ngenda nukumumira nko kumira igira ibisi urumva uramurete w'inyuma w'imbere ariko kuno wiyizeye no kuno wiyemera nivyashika kunaga hasi gamusaza bizoca bigenda anaga hasi gute abanyarwanda uzobabwira anaga hasi gute ntago bishoboka gushira hasi ntago bibaho gute how agatekinike wemeye uzokoresha kugira ngo Anaconda umukubite hasi mu gihe na Rutambe bavuga ko yananiwe howe nakaye musaza ntago nabikubwira kuri kamera ahubwo tegereza ibikorwa siko yavuze tugiye kujyana muri Tanganyika sibyo banze nkwereka uburyo baterura ingona mu mazi aho gatekinike urarakazi wagwana abakunzi ba Wezo Media TV muri ndire nanjye ndindire iki dutegeza kuraba competition hagati ya Smith na Anaconda kugira ngo tubone ukuntu vyarangiye n'ukuntu vyagenze kuko umwe wese avuga ati naka je ntiyonshobora man reka je mbe niciriyeho jambo ndangi nako nibugiye ngenda ndakomeza nkore urakomeza ukore ndakomeza ngiye mbashimira ku mwanya abarundi banyikire neza ubumeze neza nukugenda ijoro kugenda manwa inzira ni nyabagendwa nta kibazo na kimwe ubu ni n'uburyohe kabisa kandi nkomeza kubabwira nti nanjye ndahari u Rwanda uburundi ubu ngubu nzavamo maze kurimbura uriya mwana umaze kumushira hasi yani we utwemeze ajye yubaha abanyarwanda none iki nibaze gukubitira umwana iwabo bisigura ngo ikintu gikomeye nkomeza kwibwira abantu bankunze muri filime ubu ngubu tumeze neza turi kubazanira filime zitandukanye bajye kuri YouTube bandikemo Peace Smith Comedy barabona boro zanjye filime ndi gukora indirimbo ndi gukora ibintu byose ni murangi bajye ho barebe indirimbo yanjye yitwa Icyasha ni indirimbo cyasha bajye barebe yitwa Nisanzemo ntago ari mu guterura byose ngiye nkora ibintu byinshi byose kugira na wakoze wa Wezo Media TV yes wakoze Wezo Media TV mbaye icyuma rero ndakise wayibonye nabibonye reka nanjye mbe ngugerageje ho gato je kubera ko je nta mugabo ujuminga urabyumva nanjye nta mugabo ujuminga bakunze baje janga ndaguterure fresh
Yes, na jana Bismith. Tuko pamoja brother. Ndi hano. Na nakunda nagaruka ube hafi. Nzakuba ndahari kugira ngo amakuru Turata tujya kuterura none turebe. Urenze. cyane cyane amakuru ntizwa kuyahereza abakunzi ba Wizo Media TV abone kimwe gitandukanye. Bendi kamera bakumwe na Bright Smith aguhereza image udashobora kubona kuri television imwe ngahi wacu. Wizo Media TV always bring the best. Ni arisira kimisanguze passport twisondeka. Murakorwa mukuru wa munyamugisha canke mukari promoter the number 1 presenter mandahari kubganyo ntitwisondeka. Wizo Media TV.